Kindu kiria kinene muno twetigagira ri na ni kuri ciana na mwana wanekira kindu iniuru ena chance ya gwikira ringi. So we muciari kindu kiria mendete muno ni beads hici mekira rojuri-ini kana mboco ini those grains ni maikagia na wona ikia ri ni iremagira na hau thutha. So mwana ucio ni twagirirwo ni gukorwo akionwo thibitari preferably as soon as possible we muciari wamenya to nyamu engikara hau ri ni causaga infection na urira ikara hau ni ratuma iniuru riu rigie na riibe itari inflammation tari kuireactira ni undu wa kindu kiu gikitio hau iniuru-ini na hakiri igayanitio na iniuru na hau thutha na membranous layer hakiri cie hau so iniuru-ini ha hau thutha actually kuma haha maitho makirite ri ungikaga turaya gothi ha kanu-ini na hau thutha ri iyo tumitaga the triangle of death meaning kungigia na infection kana kungigia na kaundu gage kunyitwo raithi ri karehaga thina. So what we tell people ni ati agko mwana ni kindu iniuru mutengerie thibitari oka thibitari ri ni tukoragwo na equipment cia kurora ona no tuhuthire ria itagwo otoscope iria ndagitari aroraga nayo tunyite iniuru riu turore wega angiko ni tuona ri na tutingikinyira na kugucia ri ni hari technique twikaga unyita mwana ucio wega ukahinga iniuru riri undu ukumu stabilize wega na ndugakiune mwana tukageria idea ya kuhinga ikanua na iniuru riri ringi mwana ucio akahiana kahingwo atekuhota gwika atia ungitua kuhuhia ri ni ameikagia and especially to twana tu ni tunini. The other thing no uhinge iniuru ri wire nyina huhe kanua wire gucomoka but most moka tungirwa tuone ritingiuma ni kuri balloon ni kuri equipment tuhuthagira cia kugucia wega kahora tutegwika atia tutekuinja utaguterura no arikia ucoke iniuru-ini riu ringi wewe murigitani urore kana na kindu kingi to the major mistake I've ever seen ni murute kindu rege wikitie indo igiri beads igiri mugucie ya mbere mutige ya keri hau mwana ucio agakorwo nyingi ni arwarire na infection imwe nene muno tondu beads donire the biggest danger ya beads ri ni igire ikare wega iseti wega mwana no arahuhia no bead ethiini ndo bead ni rekarima kayo riu ikorwo ni irahuhio wega tare gatiumbu kega gekirwo hau riu ndonire nayo ni ugwati ungi naguo muru muno ikoragwo igwati tondu kindu giothe kingikirwo handu njira-ini ri tuge wekira itha njira ya maniuru na hena mucosal lining ri mwiri ni utumaga jeshi guka kurwa na kindu kiu kigeni na kindu kiu kigeni gioka kuhurwo ri ni heaga na inflammation. So kanyamu kau ke hau ge gutuma iniuru riu riibe na rihingike so kanyamu ngiarutire raithi muno kangiamenyekire na karutwo ri riu ni hindi riu gukoragwo na mwana uyu ni ekwenda kuonwo ni ndigitari metagwo ENT ear nose and throat specialist na ringi aceditwo atwarwo theater agonio hanini kagucio yes ni very dangerous na gutu this is it the simple shesheni hakuhe nawe.